kiranye na inconvénient ya commandement kira gihugu bira bihugu na nkuza answa ntabwo Afrika y'Epfo n'abatanzania baje gufasha abo muri Kivu ngo babone amahoro uko ntabwo bashoboye kuyatanga twasobanuye ko ikibazanye ni inyungu za politique n'inyungu za economique. Donc kuri bo ahantu bareba ni Rubaya na ibyo kuva ngo Bunagana byo kuva ati Rucuru niki atuke byo ntabwo babirimo boni babona ko Rubaya ikomeje kubahereza icyo bashaka boni icyo bakeneye ni nayo mpamvu pilonage zabaye uyu munsi zose bari gupilona swat hari Kagundu kugira ngo bice inka z'abatunzi zihari bari gupilona Mushaki bagapilona na hari Karuba kuko nizo nzira ebyiri bashaka kugira ngo bafungure zifunze nyine. Donc chance rero kubiha antuka iri hasi cyane ko nabivuzeho ko imbaraga zabo ziri hasi cyane mu rwego rwa gisirikare. Ha experience bafite nta na motivation bafite usibye motivation iririye y'amabuye y'agaciro ariko va hariya agaca Bukavu akayi Burundi akambuka muri Tanzania ajya mu Bushinwa no mu Burusiya niyo gusa niyo impact babifiteho gusa. Donc je peux dire que à 70% izra opération zigomba kubamo échec bitewe n'iyo kutumvikana et surtout rapport ya ntuza ya dividende ihari abasirikari bazumusirikari uri guhembwa amadolari 90 akaba ari ku Rwanda n'umurundi uri guhembwa ibihumbi 5 by'amadolari kana FRDC irabizi abi bisoto zo kufa na biso pamba bapaya oyo bahunde bazome mambongo nyoso alors que bisoto zo kufa ngo abasirikari b'intuza bari ku abasirikari b'abarundi bari guhembwa amafaranga menshi aba mercenaires bari guhembwa amafaranga menshi habari kugeza mu bihumbi 10 alors que bo bari kupfira hara muri kakatindo barakomeretse ntibavurwa iyo upfuye bamushingura mu isashe ngo mwarabibonye ukuntu babashingura mu masashe y'umukara. Alors motivation nabo batangiye kubona ko bagomba kuba icyo bita mettre les bateaux dans les roues yaba bazalendo yaba na FRDC bashaka ko baraba type nabo échec bagira échec none amafaranga babonaga bekongera kuyabona. Iyo ntambara nayo irahari hari au niveau social imishahara idahuye ibaze kujya kurwana wabanye $80 undi yabonye 5000 umva ni kibazo gikomeye cyane. Ce qui fait que opération zabo kuziha chance ya réussite ntabwo nayiha 20% donc à 80% 70 à 80 ni échec. Gusobanura zira nzira zifunzwe au niveau ya axe ya Rucuru donc à partir ya Kibumba harafunzwe ni M23 ya control. Iyo ligne yafashaga iki muri Goma niyo ligne ivamo amakara niyo ligne ivamo ibihahirwa byose biva bya première nécessité bivi Bugande kuva kuri Kirdan amazi umunyu petrole karabira yose ni hariya yacaga pour dire byose ubungubu ntibigica hariya basigaye bakora transit bagaca Tanzania bigaca Swati mu Rwanda bikabona bikagera Igoma. Ura muhanda amakara yarazamutse ligne ya Karuba niyo ifurnisa Goma ibirayi byose biribwa muri Goma byavaga ligne ya Karuba ubungubu birafunzwe na Ngungu. Imbaho amantuza ibintu byose byerekeranye n'ubwubatsi biva mu nzira gicanga biturutse iriya za Gashuga na Kalembe na Pinga uko nababwiye iyo nzira nayo irafunzwe pour dire Goma iri asphyxié sur le plan ya logistique y'ibyo kurya sur le plan ya besoin de première nécessité. Donc ligne basigayemo yo guhahiramo gusa ni mu Rwanda. Alors ça reste à savoir est-ce que hari autosuffisance iriyo ishobora kugira ngo isaving ira population siri hariya. Population muri Goma ubungubu iri evaluate presque 2 millions d'habitants miliyoni 2. Urumva ni hafi igihugu hari ibihugu bidafite na miliyoni 2 z'abaturage nka za Gambi nangwa za bura buhugu butoya bwa buri muri Corne d'Afrique butafite na miliyoni 2. Wongereho none abaturage ba Nyiragongo wongera abaturage ba Sake wongereho abaturage bose bari mu ako karere kamaze gufungwa. Donc ni kibazo gikomeye cyane leta iri je pense que hagombye kuba soit pression ikomeye cyane côté M23 kugira ngo ira population be libérée celle sauver ishobora kubafasha ni M23 nibura igafata umujyi wa Goma bikaba bivuyemo population kongera igahumeka.
Muyehe yabivuzeho ngo eske pourquoi gukomeza gutinya communauté internationale alors que hari abaturage bari kugwa mwa bira birombe bari gukoreshwa uburetwa, c'est l'esclavagisme nyatura na FDL bari kubakoresha. Oui, moi aussi je soutiens. Pourquoi ne pas les libérer? Umusesenguzi wa hariya ira population nayo ikeneye liberté, que ça soit iby'amahanga ashobora kuvuga. Hari umuperezida umwe wo mu karere avuga ati hari ibyo tugomba gushobora gukora nubwo amahanga yavuga ati twebwe tuzi icyo twakoze ariko bazagera aho bamenye ukuri. Je pense que c'est ça la logique que on devrait faire. Niba batwumva bashobora kuba babikora bakaliberira population y'iguteseka iriwe icyuma cya FDL cyo babacukura amabuye n'imbonera kure kugira ayo mabuye akomeza aje hariya muri Burundi yambuka Tanzania ngira ngo cette population devrait être libérée nangwa Goma nayo ikaba libérée kuko inzira zose zirafunzwe. Umufuka ikintu cyaguraga $20 Goma cyavuye Masisi nangwa Rucuru ubigoma cyabaye amadolari 100. Ibaze de $20 à $100. Umuturage rero Kinshasa ntigihemba amafaranga yose ubu ngubu twabasobanura ubushize ko ajyane muri famille ya Tshisekedi n'umudamu we n'abana n'abambari be bamuzungurutse. Abasirikari mubaze abasirikari wenda bafashwe mateko hari imweso bamaze 3 mois batabona prime de combat. 3 mois batabona prime de combat. Hari message umuntu umwe wa droit de l'homme yanyoherereje umusirikare yamwoherereje ati mudufashe mutuvugiye Kinshasa turi urugamba batuzaniyemo ni rugamba ki kugira ngo bamare amezi 3 bataduhemba. Urumva nabo baragowe abasirikare bari entre le marteau et l'enclume. Je pense que le AFC na M23 bagombye gukora ibyo bashoboye kose be gutabara gusa ni parti me batabare na FARDC kuko gufatwa kwa Rubaya gufatwa kwa Goma na Sake hari une grande population n'ibyiciro bitandukanye birabonamo une délivrance totale. Nguko ko ibintu byifashe naho si le plan commandement nabivuze irakomeye cyane donc échec iri hejuru cyane. Réussite yabo c'est juste à 20% peut-être bakoresheje artillerie mais ko advancinga ntabwo babishobora ko commandement iratandukanye mu ndimi. Urakoze. Au niveau de sécurité hanagakomojeho nimba ari amagenerali amakonera agiye aturuka hanze yose ari atsikiye hara mu mujyi wa Goma kandi imihanda yose ikaba yafunzwe aho si kwa kundi umuntu ashobora kuvuga toke ukubiranye agapusi mu ntuza mu cyumba kitafite idirishya na kimwe kandi reka gashobora gukora ibishoboka byose kuruta uko wenda bari kugasigira idirisha wakubita cyane kagasohoka. Iyo analyse wayivugaho gato iri gusoza. Murakoze. Inzira basigaranye ni y'amazi basigaranye niyo kuhungira mu Rwanda nizo nzira basigaranye gusa naho en soi inzira yo kujya Bukavu ntabwo biri favorable tena kuri FARDC après prise ya ziriya eneo za hafi ya Muremure ntabwo biboroheye ngira ngo inzira basigaranye niyo gusaba ubuhungiro mu Rwanda gusa nangwa bagaca mu mazi ariko sinizera ko n'amato ashobora kubambutsa kugerayo cyane ko n'amazi bari kuya controllinga bahagaze kuri la misozi gana za hejuru za Muremure I think. Uri Muremure ureba mu kiyaga neza hose ubu ureba kiyaga cya Kivu cyose uko amato ari kugenda. Nuvuga ngo idirisha basigaranye rero ni iryo mu Rwanda. Ni iryo mu Rwanda basigaranye gusa. Urakoze cyane. Barifate neza. Urakoze cyane ubwo Muhire namusaba yuko aza kumpa nimero yawe ndagukeneye cyane kabisa. Saba Imana iguhe umugisha. Amen, merci. Merci. Icyo yashatse kuvuga c'est simple ngo nibamara kurangiza M23 ubwo bagomba kuzarasa u Rwanda uko bose bumva ko intambara iri hariya n'u Rwanda bakibagirwa ko atari intambara ivuye u Rwanda ahubwo sinzi impamvu batavuga Uganda kuko M23 y'iki gihe yose yaje yahagurutse yabaga Uganda ariko impamvu bavuga u Rwanda umva ni rwa rwango rw'umututsi ni rwa rwango rw'umunyamurenge bakumva ko niba hari umunyamurenge ugiye kwicwa yahaguruka ati no Rwanda ariko ntaho bihuriye. Urumva rero ko niho hari risque yo kwerekana ko biriya bihugu niba bihagurutse bikavuga ngo bifite undi mwanzi kandi biraboneka dore Burundi bwafunze imipaka Tanzania nayo yari tangiza discours ngo bafitanye ibibazo n'u Rwanda
ngo niba bashatse kuza kubiregera muri Kongo rero twese turacyari kubirebera ariko nizere ko bitazaborohera aho bigeze. Hanyuma M23 akenshi iyo isabwe n'amahanga cyangwa se n'andi matsinda ashinzwe gukemura bino bibazo hagati yayo na leta, akenshi usanga M23 yubahiriza amasezerano, ariko leta yo ku ruhande rwayo yo ntibikozwa. Hari ubuvugiro byongera muri M23 mu buryo bwa diplomasi? Buriyongera kuko leta iyo ivuze ngo ibyo nk'ubu basabye M23 kugira ngo isubire inyuma, cyageze EAC yazaga bava mu birindiro byabo bya Rumangabo, bava mu birindiro byabo bya Mushaki, bava mu birindiro bya Bambo, bava mu birindiro ahantu hose babasabye babivuyemo. EAC irahafata na za Mweso aho abarundi bari basigaye, nubwo nyuma bageze aho bongera barahafata muri programme yabo bilaterale na Kinshasa. Bibongera amanota. Nk'ubu ngubu urumva hari za resolution zimwe zahagaze zarwanyaga M23, ubu ngubu ziragifite imbaraga kuko M23 yerekanye ko ifite ini volonté politique yo kugira ngo ikemure kiriya kibazo bidaciye mu masasu. Ariko leta ntabwo ibyemera kubera iki? Mu ntambara, iriya ntambara ni business ikomeye cyane. Oze urebye imibare dufite, amafaranga leta yunguka muri intambara, ariko abayobozi apana abaturage na amafaranga ni za miliyari. Icyambere muri contrat de défense, leta iragenda igasinya n'Ubushinwa, igasinya n'Abarusiya ati mutulivre toni 100 z'amasasu, mutulivre toni 100 z'amabombe, mutulivre ibifaru binaka, muduhereza amadrone. Urabizi Kongo ikintu baguze 10 bongeraho amazero 4 inyuma. Niba ari igifaru baguze 10,000 ubwo urumva kiraba ni 1 million. Ku buryo ayo mafaranga aza ari menshi, kumva ngo uyu munsi Felix ahagaritse intambara ntashobora kuyihagarika kuko ayo mafaranga ntabwo yayahera. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, mwariya mwiriya ntambara nimwe ibyo bavuga ngo igihugu kiripiye, ahubwo niho bapiya neza kuko nk'ubu ngubu amabuye y'agaciro yose ari gucukurwa hariya mu Rubaya, ari guca hariya Shasha, ari kujya mu Burundi. Urumva ubu nta gihugu na kimwe aya ma organisation internationale akurikirana ibintu bya traçabilité des minéraux, ubu ntibishoboka kuko uraza gukora enquête ute baravuga ati nous sommes en guerre alors que bari muri exploitation. Birabafasha. Donc kumva ngo leta iyo ishize mu bikorwa iby'amahanga basabye ntishobora kubikora kuko yihagaritse intambara, hari byinshi irabitakaje. Iyo umuturage wapfuye bo ntacyo bibatwaye, icyangombwa ni ukwiyungukira. Niyo leta dufite, niyo leta iri Kinshasa, kandi na Mzee Kabila yabiguyemo, Joseph Kabila nawe yabiguyemo, même chose na Felix, byose nibyo barimo kumva pour intambara ni business. Naho M23 ubu ufite amanota akomeye cyane ku buryo yeretse amahanga ko d'abord nibyo by'abaminere. Ejo bundi bafashe hariya SMB, ariko barahavuye kwerekana ko ntabwo ari korti bazanye, ikibazanye ni ukugira ngo batashye iwabo. Icya kabiri impunzi zitahuke. Icya gatatu ari amagroupe arme yose abe neutralize, harimo interahamwe za ADF na FNL n'ibindi magroupe yose ateje umutekano muke mu karere. Hanyuma kuba M23 itadvancinga mu buryo bugaragara, wenda mwifate umujyi wa Goma, mu gihe leta ya Kisegeti yeruye ko itazaganira na rimwe nabo, ahubwo igakomeza kubarasa, ari nako igura ibibunda bikomeye ndetse izana n'abacancuro abarundi, Sadeke. None M23 ibi bisobanuye iki kuri M23? Ntabwo ushobora kuba yaratinye gufata umujyi wa Goma cyangwa yaratinye ibi bitwaro n'izi ndege zibari hejuru? Mu makuru dufite ntabwo ari ubwoba kuko kuva bava Bunagana, icyo gihe nakubwiye ko Jean Makenga yari afite abasirikare batagera no kuri 20 nibo barashe Bunagana. Abarashe Rumangabo abayikuyemo ntabwo bari barenze na 50 ngira ngo. Donc urumva ntabwo ari ikibazo cyo gutinya ibikoresho kuko nta hantu na hamwe M23 kuva yafata
leta igeze ihakura malgré Sukhoi malgré drone ibifaru za Katyusha n'iki bakoresha ntaho M23 na gato yigeze ikurwa mu birindiro byayo kudafata umujyi wa Goma nuko ni bya bindi yo kugira ngo bagira amanota tena sur le plan international uziko umujyi wa Goma ubu ngubu urimo za konsila z'ibindi bihugu harimo nka konsila y'Ababiligi harimo konsila y'Abanyamerika bishoboka kuba niba n'Abashinwa bafite consul harimo état major avancé ya MONUSCO harimo biro bikuru bya OCHA yose yantoza harimo ibiro by'amaorganisation akomeye nka za World Vision harimo ama residence y'abadiplomate donc kwinjira muri Goma ntabwo byabananiye ariko ni muri ya langage yabo yo kwerekana ko ntabwo turi kwirukanka inyuma y'ubutegetsi ntabwo turi gushaka ubutegetsi twebwe ikibazo cyacu gikemuke accord twasinye na leta yo kugira ngo yemere umuntu wese w'umukongomani abigire habe égalité sociale habe dignité y'abakongomani habe kwishyura ukizana umuntu ntave mu minembwe ngo namanuka naje hariya Uvira yishyure niba undi bamwe